Yewe Aywe, 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 akaguru, akaguru,
Niko. Wageze hano rya. Dore akaguru kanjye kavune. None se wageze hano gute? Hase? Hamageze nona. Gwiki? Ubwo se komana inzoka yandiye do. Reba hano, reba inzoka yanduye. Yarayibeshya nagare yakuru. Kumva ndi kubabara. None se wageze hano gute? Mageze nona. Utabeshye. Nta n'iminota ishize rwose mbona urakangutse. Gwiki? Iwe. None se kuri mu mazi gutyo ubwo nta yagutera indwara. Nta mbe ugira. Wese urumva konje badashyushye. Urumva badashyushye wowe? None se ni wowe nabaye ko numvaga nkangutse numva hari ikintu kiri kugenda cinjomba jomba. Ntago ari kujomba, nayo ndi kuguha imbaraga nanagukiza. Imbaraga? Wowe utanga imbaraga uri. Yes. Utanga imbaraga wowe? Uzimaye gute? Kandi ubona wabaye muzima. Wokareza akaguru kawe ureba. Nakize ndikumva yango nakize. Nakize. Siko nakize. Ahubwo ugomba kunkorera nk'umukozi wanjye. Jiwe nakize. Yemera cyangwa wongera uhere. Jiwe kabaye muryeri. Ubigenje ute nawe yango nye? Ngwaye imbaraga. Imbaraga uzitanga gute? Ahubwo urambera umukozi ujye unkorera cyane. Oya, ahubwo nakubera umukunzi tugakundana. Ibintu by'umukunzi nabyo nshaka. Umbwira kuri umbera umukozi. Niba ufite imbaraga nakubera umukunzi tugakundana. Subona ko ndi n'umugabo w'ubogari se. Akujyana mu rugo ngakwereka ibintu byose. Urumva? Sibyo? Ahubwo wowe nuba wumva nta kintu bigutwaye. Sibyo? Twakwikundanira. Ibintu byo gukundana. Abantu murabeshya ngo ibintu by'inkunda. Ugira umugabo se? Hawe. Nta mugabo ugira? Umukobwa mwiza nkawe? Uteye neza ufite na nyashu? Nyashu? Nyashu ni ibiki? Nyashu. Ni ibiki byo? Yoko nabyo nzi ni. Nta mugabo ugira utabeshye? Nta mugabo ngira? Yewe. Umva se. Reka nkwereke. Reka twikundanire. Sibyo? Twibera abasheri. Sibyo? Ni ukuri. Kandi wasanga aribwo wakura ukabyara, ukagira abana beza. Urumva? Ukagira n'abandi bana bameze nkawe. Sibyo? Kandi bo byemeye makabizu twikundanire. Oya. Ihangane umva se. Ihangane reka nkwereke ukuntu tubigenza. Sibyo? Turagenda mu rugo nje kukwereka. Igihe nuyemo hano ruguru. Ahubwo ngiye waza kujya dufite ifamu y'ihene. Ngiye waza kujya kwereka nk'ahantu nuye ko mfite zahabu. Oya nkakwitura. Yewe mfite zahabu, mfite amadiyama, mfite ibiki buri kimwe. Zahabu? Zahabu zubwo uzaribi. Zahabu urazi? Uzifite hehe? Ni hehe? Ni hano hepfo ntago ari kure mu rugo iwanyu? Mu mazi mo hano? Tutuzi tungana gutya se watubamo go? Turi ifi se uri? Wowe nimba ushaka waza nkajya kukwereka. Ukanyereka ahantu utuye ngo mu mazi? Utabeshye? Ariko noneho hari nashonje. Ukanyereka ahantu utuye mu mazi? Hano mu mazi. None se ubu mu mazi twajya tubigenza gute se hajyamo n'imicanga? Ibiki? Nyine byinjira gukora amasiporo. Abantu mwabaye muto. Asa abantu wowe uri igiki wese uri umuntu. Siporo se hari umuntu zitareba. Nkorera siporo mu mazi ntabwo nkorera siporo mu micanga. Amazi aba mu micanga. Twebwe oya. Amazi mbamo nta micanga aba. Siporo ndi kuvuga ni za zindi zo mu buriri. Uburiri? Byose ko nabyo nzi nibi. Uburiri ntago buzi. Hako noneho uri kumbeshya.
umva se ngaho makabizi tuhite tuba inshuti tuzanagira Ibyo ni ibiki? ihangana ibyo by'akabizo ni ibiki? ngo mwe kambikwereka Ibisazi.